Yamamana chapang kak, how to bring out the best in our kids, in our children. Match pitatawang kakawait kakairata ni serihkan. Kayog cha nane accept their uniqueness completely. Kicha anane aleta o weweki me nature serihkan wakpasang tanay seriyo pang waksang niya uniqueness. Uniqueness wawa kita me ping ko kelep ani kita the ko kelep so cha man tuwayok so cha man tuwaya imo man ko cha kapag kichelta mo kenen masani nan Genesis riesa kono riesa kisu chel kapikata aramas rason kichel. Okay, coach sam coach na coach ngin sarawi. Coach kapikata kichel korusia in his image. Amanaman kichel unique, kichel special. So chame tuwayuk. Am DNA yan kakalebki. Okay, icharma kapelumpar miya mumpar kumaso cha tuwapana. Amen. Ama uniqueness, ama wakpasangan ren kauno, coach me orteri, coach me kupurata pwe kita, ama naman kichail, mia pain achail, pais sang ren kauno. Ama naman kichail, imo na chay pang kasaleta the uniqueness of God. Kasaleta coach re chail. Pwe ki, coach kitong kichail, kisakis pil wakpasang, okay, kayakan waksangay, so imo man ko cha kaping kichelta kakakola watak ng pukanapsos iralaut riyaw rachikichik isak koti. Amen. Ipang watakata ni Pompea irachikichik isak tana. Epsos iralaut riyaw rachikichik isak koti. Lakas kasi ya coach makachin wiyay kichelta. Ekachin kapikata kichel poniya chel mini ang Christ kichailan kun wiya mamaw. Yay match me kuprayang kichail sang nin chapio. Amen. So kakakola wata koti isak kayo koti la isak wano kanaketi lal ni ria isak riyaw. Ikamela makapangkola ko wata kati wasaw kapampil ka kweweki karapan na kasampal kichan accept the uniqueness completely. We understand we kime nom serian sa chapan tuwayok. Na iseriyo sa chapan tuwaya. Isu chana na compare, isu chana na nanchiyang kaskuli kita twist the wiya song eopa and we ta maken wiya. Ariyang yaw tan la palang kapungpung me kauna melan wiya na na imol po kikay tulale ipil kaskuli na isarika menren kait nanal may kait lale matamatawa matame imaw lale kisakis lale ipoita lale ipilmen na isarika and aniki same mindset. Okay, sangan matamatawa te sangan goal may iyanki apoy sapong po ipanit nga sang kisang tama coach kochin malipe ang po na isarika. Okay, recognize their value and individuality. Kaya nane sa yanane kilang recognize what ki aleta kilangata ren na isarika tama utan amanaman irail ya special ya uniqueness me raani kiyan arngoy ko sampal ki aleta recognize it so wasa irail lala paran kak paita lala. Oh amen. Klang coach kapikata kichel koros wakpasang pweki miya karapa. Everyone is different so everything can get done on earth. Namatawa mag-child pon ani kicha songan kaya kayo, kisakiseo, tuwa pa na ni song koros. Okay, song chocha sa Japan kak po itawan na kalapon samta. Pagkakchild pang wiwiya song yucha. Pilinganan ko chan sa me kaping kichild ta, kichild wakpasang, ani ki songan kaya wakpasang, kisakis wakpasang, akchay pang kakilang, me kaya kinaramas, wakpasang me coach kiyang kichili makarita song chocho. Okay, ikakuya mo kinin kapurya mo aramas kak yang sawasa yang koleti yang pil meche yo kakuya mo kinin pil tuecha aramas pil kakuya men kaskul sawasa ki aramas kan so imo man linganan coach wiyata kachailan wakpasang. Amen. So kasampalang kachailan treat the kaskuli na chay serihkan
Kakairata na chay serihkan, okay? Ni in different ways. Kichater kakairata na chay serihkan and tuway kicha. Ime ko sa ni chapio iter itungong na serihkan ran uya me coach me ikaitor lala may kilang may effective lala na iyay koyakan mo, iyay kisakisan mo, ay itungong na serihkan. Okay, pwede kutang coach pang kasaleyang rail, kasaleyang kichay as parents, tama koyak, tama kisakis, tama uniqueness, mamiyare na siya serihkan. So, song ipang ko saya, kayo, song iyo may pang point out, may sangach, inta may sang pwede kikichaway sa kalaklimaw sa manisoran, kayo me achay lanamite, chepel kalaptatangki, pwede kan kawelan ng moren panaynay, ta relationship ng pungan papa nono o serihkan, yay akan pressure child pag child and compare. Pressure to compare. Ariyo sa mo tana hit inanan kaskuli ay more. Okay? Iter compare, iter kaparekiong. Iter kilang mo ngoy pukoto kaparekiong na seri. Matmatawa may ime iyanana na seryo en yang kaitlale. Iter kilang ay more tami kaitlale ipilnan ng chiyang ta watong ren na serihkan po imarapang kaitlale. More makchan watong na serihkan ng kaitlale, imakchan mimikinan masa ng coach. Masa ng coach pang kasaleyang kachaka wait kin kacha. Kacha ang kaskuli kin rail masa ng coach. Mepitata arail tama kisakis ma coach kiyang rail, iter kisang. Iter wato ay lale, kilong ay experience in make kate to laleo, ang na serihkan. Yan na recognize o sa tama, pinarail sang ren coach. Amen. Okay, so pressure to compare. A child enemy, the chapel, a child munchichi, pangkin kiyang kichailan compare. So, ay sa watcha mangay kichailan, makapansong o tacha, matawak lang tama sampa melan, tamak chay melan sa supay. Song chocho makin kiyang kichail, makin pressure kichail, makin kapunatekin kichail, makin inanan, kapunatekin kichailan, kilang ma, si chay charkan ay chay serihkan, ariyan sa me ikinuya mo, ay may ikinuya, akin put down, akin tiskarachi mo rin na serihkan. Akin tiskarachi rail, may lalo, na serihkan sampar, isak walu, isak wano, isak kriyaw, isak keo. Wow, praise the Lord. Kapag nga coach, pwede kakapay watch mo coach kiyang kich. So, mangay, nan sampa makchel mamor lalay sa watch, kichailan compare. Ikamela mamako aman, papa nono may piluya kasayang may sangach, compare makosang ni, mga chailang kilang tama wiwiyawan ng social media, akan kiyang kichail, akan pressure kichail, makchaila ni charki, peranki, na chay serihkan te, pilkilang mo kinin, sulay charki, na chay serihkan. Mau keren yang wiyamo, o peran kita panay mo te, seru mo kinin po yeche, poita, pilkilang post kan mawiwiyawi, now create me coach na mo yung kilang, evaluate na serihkan. Sulay charki, tama rawiwiya. Chakil kilang kilalkan, kachakil kilang poitan school kan, status, kay malapa alitin na tikri, lapa laltaka mo, ipil an kasangan affect time mong yung pressure yan pil chokata na serihkan, itungong na seryo pilanana yang mo, ilan kilangasang nanay more, pwede kikito lalay mang kakila kichal panaynay. Okay, kichal papa nono. Pwede iyo common problem ikilangatame. We're not really nanyasa magchal wiyam no? Chay su Japan accept, recognize the value, recognize the uniqueness of our children. Ay magchal wiyak chal pang push them away. Push them away. Serih chocho arail tama rawiwiya ako sang ni oramanan papa nono. Kahit yan chay serihkan.
Kosang ni oraman ng papa nono kana na kola school, kana na chokcha, kana na matong, kana na wiyama, kana na ma. Okay? Ni asyo kosang ni pain serio and tiarata. Ya a uniqueness, ya a specialty, ya a kisakis. Okay? Yi tama coach anointing, tama coach kiyang, me sang ren coach. Up somehow, it can turn out ta ragani tita wen tama ora manin papa nono tita wen tama papa nono kilang tama papa nono men ren milale so kayang kilang ta naini ki seri me amo raman mo yama more poray they're not happy rasyo peren rasyo accept rasyo insa na mau apra wiwiya pa papa nono peren. Oh, praise the Lord, glory to Jesus. Okay. Ikas ko saya po kakaite gini imelan ikas ko saya po iklang na nach more o iusang masawiya kapakap ki iusang masa pilata kay masapana lao mo itang night serihkan and kakpain tiarata explore and we're learning, we're young parents sa pilmelang kolkoleti songkan sa nanakaskuli kita night serihkan. Amen. So, area mo kinin kakak watak nan karyang korench. Ipang watak ang siya ng karyang korench Asak riyaw. Karyang korench Asak riyaw. Amen. Pwede kami lang may kasampalang kachakchan. Menlaw, recognize the uniqueness of our children. Appreciate them. Ooh. Amen. Ngayon, chikita sa tako appreciate that. Karyang korench Asak riyaw. Melal posesocha men kaparekiong kich, the karasayang kich akay aramas, mekin suway kipain irail. Yawan poy-poyan aramas pukach, porakin pain wiyata, song parail, men song pain irail. Okay, so, kasalayang kichawasa, men korench ko makinin, kasalayang kichawasa, mekichel ter kaparekiong kichel, the karasayang kichel akay aramas. Okay, aramas makin suway kipain irail. So, imaya kisair kumapitata, enemy yota, cha ilumun chichi, kin kalap tatongki, amo, may subject may man kasaya, chakalap kin loot yang, mapitata, pressure and compare. Karasayang, kaparekiong. Kilangataan la po ko manira kilala po post iraw nira serihkan de ira moin monganan restaurant de waran kisto sa kap pway kilangata po on Facebook create me coach na naimong yung create me coach Rayme now I would kilang compare I wish ikasik may po to pang yang yama ikasik may panay na isa pang song ariman kakela kay kichan nanchi yang kelang tiang nan masa ng coach. Kelang tiang nan masa ng coach. Asa tama pe ng peker ma coach melang call kenuk kater kamperang ang maurang ang manchoror kap nga coach. Chepan peran ke mauren poitakan me amanamananiki. At the same time eter kawe ang mauren solang. Eter kare yang ukam sulay charki ang pout am sulay charki ng serihkan. Eter ki yang pressurein kan itingang ng seri tama nom serian pan muya. Okay, menya school pang kolaya. Menya career me pan muya. Tatok ta men muya. Okay, epil pressure you can mapuino painta wara rice to sa mo akapilanan nom serion yang wara. So chanan asa recognize tama coach melan kaskas kuli kan kcha men kakair kcha talale. So the point is kchan ter compare. Der kaparekiong mechikan. Amen. Amen. Akin wiya men kawela a child more. Kapunote am more. Chakak pilwatek ng Kalesia iralaut wano irachikichik tayo. Glory to Jesus. Kalesia iralaut wano irachikichik tayo. Ama naman ang pain kasawi pain awiyawiyakan. Na awiyawiyakan mamaw ariyakak
pon masuki. Yeremen kaparekiong an mechikan arwiyakan. Oh, praise the Lord. So examine pain kowe, kasawi pain kowe, der kaparekiong atail wiya ang mechikan, der kaparekiong nature serihkan ang mechikan. Kayo meutaniman kichan wewe kita mata-matawa kaparekiong kauno. Okay, aleta nom serian. Accept the uniqueness of your child. Nom serian ni panintaway, nom serian special. So cha may yang ani kita may ani kiyan sang ni kaparekiong coach. So cha may yang kisakis me mimeren armakas ikin cha kilangata seem like me show function nan tama coach iban tawag kater lose hope kapakapki puwe ke coach ban kasaliyang nom seriyang coach ban kasaliyang ok acha puko kichan sawasa tame uniquenessan tame specialan tame kisakisin coach tame kapakapikin coach men nom seriyan na seriya kalepan kiya acha puko kicha and bring it out ime makasiyaki how to bring out the best kicha me pain sawasa na icha seriyan po and kakilangata yecha ikisakisang ren kauno yech may ikakwiyan yech may maulalen yech may pang work effective lalen yech may perankian kicha sawasa irail po kiran kakasa me coach me kiyang rail amen akay tiyang chapang kilang mo akcha sulay charkiyak chaman ne cha seriyon wiya mo ma kicha kaitonan mo ay kami lila ma-coach mama sa nang kichak-chan. Wo kita chamor, okay? O kichan, kahirata ni cha serihkan bang kupuran coach. So, icha may mangwatong chamay sangach na moch-moch, okay? Lakap, ibang kitong kicha irakoryaw. Okay? Ranech, kayo kicha na accept the uniqueness of our children individually. Aleta, ni cha serihkan pilpan si cha tuwa pa na. Aleta wakpasang aleta uniqueness tama nom serian kalep anikian tama nom serian kalep kisakis lalen tama nom serian kalep koyak lalen tama nom serian kalep special lalen aleta so naisaripaman yananek asa o kakairada tanan 4 different rail me paman as chupantuwa pa na rapan wakpasang aman rail panani ki different taste tamara men song pang wakpasang tamara koyak lala pang wakpasang tamara kak pang wakpasang okay iyo me tiskarachi na seri ka me pen ngoy kilang and so me can compare me ime ko saya ka me pit comparison and so me kilang Ryan tama Shirley wiyam ma ay 4 song Ryan and yang wiya tama Shirley te because saya me pit Shirley on Ryan na can discourage them okay they kilang Ryan malan succeed in one area ay mau kit Shirley and apply the same thing. Shirley and we apil song o pwede ikilan Ryan po italala. O tami kit tolala may fail lale iyan ke masak iyan ke par. Or songan para kang na serihkan te wiya me coach me. Aral experience pang wak sangay. Ay siya me yanano wiya yanana Kakairada tanan masa ng coach. Pumarapan limpa kong kauno. Pain irail explore irail koway na sampawach na memory sampawach okay under God's direction rabanasa wrong kapichiyan coach amen akaten ngoy me pan stepin o moltem te wiya irail te iyanane asa mo itang kauno lean on God for coach pan bring out the best out of my children okay ya dehr Milan ang tawan coach. Dehr Milan ang tawan coach. Pwede iban si Chuck lang. Then ay serihkan si Chuck lel. Potential mo coach coach kiyang rain. Glory to Jesus. So imanang kichan sa mga kapakap. Kaya mang kapakap pinuk makuha pa nono. Mawya rongorong. Tapil kawaman mapulopul seri. Makarongorong. Imanintaway the young ones. Makasek na yung kisari kabilpan na yung kisari. Kapang popo teuran. Glory to Jesus. Isyaman karachi you can kisari without marriage. Okay, pwede kichaman paikong kauno, kichaman miminang kapay, kichaman kilang
liman coach apa na papali kicha. Ar kakan sapay kimekan uya akan kawela cha maur. So maka pulopol kasaykin cha popot, euran maka men popot, do it the right way. Apo kamele maka wrong message, akakuya men sawasa yuk kaskuli kichail, pagchailan kakakairatan ni chail serihkan, pan kupuran coach. So ibang kapakap kipapa nono kan, kapakap kini chail serihkan, let them, mo itong irail, puran kakilang liman coach apan tatok na rail more. Amen. Okay, ni aray chiki-chiki ko kayo tara kakilang ata, rasaykin chakak. Ime papa nono anane kiyo sa masanan coach, pumakchay tita wen, principal in kauno, ya kasantikan sang ren kauno, ang kakairatan ni serihkan, kachakak. Kachakak, sawas sa serihkan ren kilkilang ata. Ya, marainan kauno, yang ilan kauno, rongata, mepit ang ray. Amen? Amakchapan sosa, ya kapichian coach, sosa rongasang kauno, sosa masanan coach, chapang kakairatan ni serihkan nan tamak chakik dolala. Chama tumatawa may pung, apo bang kokowela mo rin ni serihkan. Rapani sing swat ko la, koto-koto kita me papa no na matumatawa mo mawang rail. Amen takich, ngoy, no pulopul, pil klama ko may ima mawang na serihkan, kasaniyang ra menya school, kasaniyang ra, chaptaw tekinan mga ra, tama ko nang ran school ki, tama ran kotoki, okay? Apan sa umasa, kamotang rail ti, pain ko sa yung rail, okay? Family talk po san kakilang atatame, ama naman ni rail, utan sana rail mong yung, open ang rail ron ko sa iya, okay? Night pucha ko, Ryan, yan sa umepil, chiki-chiki yung kukota, sa pil kiyangin ang sport, okay? Kiyangin ang sport, pwede sa matawak yan, mawangi, as chuparan ki, apo wiwiya po yung kipapa nono kiyang lala. Okay, ay point to amawa nga health, amawa nga school, and ka focus. Okay, apo bil kailangan tapak chocho, pak malawlaw ya sa me enjoy. Pwede mo na friend ka na yang. Ikamela la me wiwiya po kita, papa inonon dayang. And it was not long. Ima kabil pa na sa ako me, it's not from your kids. Ras Japan enjoy, as Japan waray. Okay, and so me, kayon, mo season koreaw motong bangkoy ari sola kamalin school cha wiyawi I sola interest so cha kanakela okay aria pengoy bel bakmang kre kasayang pwede sama okay paks tama sa wiwiya oramanin papa nono planan papa nono apso cha utan recognize itok kasaya sa wasa serihkan. So the point is, sa wasan ni serihkan, pues arail oraman, arail maur, ran bingkilang at aren kauno, kay teken papa nono, and itong ang rail. Kalanganan ka mo mang sa may coach, kabingkiyang ka mo mang sangach, kalangan kiyang ka mo nan marainan ranach, sa pala mo masa ng kich, melalang kich papa nono, mang sam ka mo makachin kapikatama naman kich, special, unique, Mang sam amanaman kich so chawa TNA metwe chaman. Amanaman kich wasapal mo TNA. Amanaman kich unique and special in your own way makamkapeng kich ta. You are Lord Jesus, our masterpiece. Lord, kamu makapeng kich ta. Amanaman kich individually. Uniqueness, O God. Iyay kapakapnan marainan ranwach. Masan wach me ongach more. Ong night serihkan. Daong papa nono. Lord, sa wasay kich po sa dehr compare. Sa wasay kich po sa kilang look into the eyes of our children. Sa wasay kich po sa kak recognize. Asa Lord, kabigabig watch makambil wiyata, pain kich sasa. Sa suchuka ko sa, tama mawang night serihkan without your word. Maing sam sa syaman compare, sa syaman kilang night serihkan, sa syaman waway tiki status. Sa syaman waway tiki Lord Jesus, appearance, as chuman wawait ki nacho knowledge. Abukapakap ki papa nono koros. Lord, touch more kayo sen mi meremoy. Sen us ay kamoy. Sen inang yang men wewekin kamoyla. In your word. Pasapol lang mamasa ni mamarain. Kamasa niyang kich, masapol lang mamasan, mawiya kamarain pa nach more. Yamo mo nach pang kakairatan ay serihkan, masasucha pa na sa marain, sucha marain pan, at pang kakairail ta.
Iyay kapakap Lord, kapayata mo rin Papa Nono, chorus Lord, nan maray nan ran what your Father God. Bless them. Open up our hearts, open up our minds, oh God, that we will acknowledge, recognize, Lord, receive your word ang kich ranach. Sa pang Kakairada night serihkan, bring out the best, oh Lord, sang night serihkan. Sa ter kiti ang acho raman po night serihkan. Sa ter kiti ang Lord, tama sa osa, tradition at your own ways po night serihkan. Apuyay kapaka po Lord, san kakilangata Lord, your uniqueness rin night serihkan. Lord, tatonggan kich, kaskuli kich parents, oh Father God. Lord, pasan Kakairada ko waka Lord, according to your will. Kambilmasa niyang kich ng kalisiya wano payo. Lord, pil ng koryang korensyo, Lord. Maing sam sa dehr kaparekiong night serihkan ta ach more mechikan. Kamu makaping kich tama naman kich, Lord, sa special and unique. Lord, this uniqueness, oh God, sa bilbana leti sa nga charemwi. Sa panasa recognize sa nga charemwi. Lord, bless every parent. Rich nga ta mong yungan papakan, mong yungan nono kan. Lord, from now on, from here forward, sen klang night serihkan different. Sen appreciate night serihkan, oh Lord. Sen acknowledge their uniqueness, oh God. Dama sa syuka klang at Lord, sa kan seek you, oh Father God. Sa syubang compare, oh Lord. Glory Jesus. Glory Jesus. Kalangan ng kamu, Lord, kapayata mo rin panay chorus. Bless the lives of the children, oh God. Serihkan mo ka ni rola na irail mo. Lord, I call unto your name this morning, oh Lord. Kamu kalib makakamawi ala Lord Jesus, our brokenness, oh God. Serihkan mo discourage, oh Lord, my son, what you, Father God. Kamu kalib makakancourage them, oh Lord. Palinay kan mo ola, oh Lord Jesus. So, chalipilipil sangan karapakan, oh my son. In our old lives, oh Father God. Ikapakapkila, Lord Jesus, makamukalip kakamawala mo rin panay kan, oh my son. Restoration and healing and deliverance is from you, O Lord. I speak against, O Lord, every lies of the enemy, O Father God. I speak against it this morning, O Lord. The cows, kawelay karyala naman count Jesus. Every generational curse, O Lord, must carry down from generation, O Lord, from our ancestors, O God. Lord, sa karyala naman count Jesus nan maray nan ranwatch. Sa man mamor kap, itiklero ka titipon mo rin papanono kan korso, Lord. Mapanrong sa palang mamasan may sangat God. Kamban masan nga manaman, O Lord. I pray for humbleness, O God. Submission before you, O Lord. Lord, that your people will be on your knees, O God. And accept and admit, O Lord, our wrong, O God. Accept your calling, O Lord. Accept your word in our lives, O Father God. And say, Lord, you are our Lord. So pa yang kamuyo, kasayang kamuyo, Lord. Kalangan ng kamukang Jesus, iyay kapayata mo rin papanono kan chorus. Lord, iyay Lord, pilwiting in chapel, likam in chapel chorus, mapitata guilt, oh God. Lord, the cows ni maran count Jesus. Sa chupan mamorke guilty, oh God. Saban rise up, oh Lord, saban flourish, oh Lord. Nan mighty hands of you, oh God. Nan lima mo, oh Lord, niya chasa. Masabang conquer, oh God. Lord, tatakan at enemy. Sabang pawitin na maran count Jesus. Songkan makukutumoch. Lord, sa kalangan kiyang kami. Iyach kapaka po mansan. Makambang kachin sawasa. Kambang kachin kawid. Kambang kachin kakilaka. Melel kich Papa Nono. Papa Nono korosan kelail. Kakairada serihkan bangko promoy. Sa kiyang kami yach kapeng. Kiyang kami lengan. Kiyang kami wow. Bebol, peran, nan maray nan ranwach. In Jesus' name we pray. Amen.